biti evo sveta. Dobro došli ljudi u još jedan live. Sad idemo begi u Mostar, kaj. Iz Livna pravo. Čine ovo kružni, ja priznam. Po sve kruži, ja ne upavam. Sine pravo što je skrećanje kruži. Nije odeš u Tomislav grad. Nisam, brate. Jesi lahavi. Pa evo kreći se go. Ne možeš. I preko, a? Uglavnom idemo u Mostar, begi, da se vidi kao Mostar, a ne most. Most na Mostar, u Mostaru. A možda skučimo? Sine, tu. Dobrodošli ste. Naš novi video. Radimo, to snimamo. Šta god nam padne na pamet, uživaj u njemu. Nema policije, nije policija, sine. Policija ako vidite ovo nismo mi. Sad ga polukružno, sine. Ručna familiju mi jebem. A ja nema veze. A nemoj da čuje policija. Hajde nemoj da čuje niko. Nemoj da zaboravim da što ti rekao, on ima dole u patrolu da mi idemo zbog vida, wow. Tamo se imaju i ne imaju. Jes, reći. Vidiš, sine. Mi smo ošli na pravi, znači. Da, i znaš, mi baš na pravi, još tamo idemo za bakar. Sve što ste odbili. Sve moraš pino ponovo. Mogu s bioda, matere. Ne, ja volim krug. Centar, sile. Ajde. Grahovo. Split, Makarska. Aha, mi u Makarska. Mogli smo. Tomislav grad. Jes. Vidio se krug pravi, jeboj. Ja mislim da je Tomislav grad kupio. Sine ide prema Tomislav grad, jeboj će rati. Jes. Ajde još jedan taha za mene. Nema, bješ gore, ovo. Biće policija. Jes, Aldre, Tomislav. Ti noć. Daj, nemoj se baviti. Alo. Uj, se. Aj, boli me želu. Drifta je sve. Policija nismo mi. Oni drugovi su dobri, nema šta, aki su legende. Sino, a če mi idemo? Nisam trezna. Gdje ovo se kruga ne? Šta kažeš, šta? Ovo su ona drva što svi ne pričaju, što mi u usta. To isto hulk, ustne i pomjeri se na drugom mjestu. Ja, brate, vidiš da su svi tako neki Šupu izbaci. raširenih koraka. Kao da su... Svi zna da u uvijek gradu ima neko. Ja bi se ovo grad dugo. Mene ovo samo širi da ne pušaš na ovdje. Ovo je. Realna moćna. Ja, brate, kružno, šta je ovo? Ja, ideš tamo, valjda. Nemoj popriku. Ovo ću popriku. A bi bilo žešće. Mogu smo i za Dubrovnik. Stari most je tamo, brate. Ako? Ovo je tamo. Ne znam što stari most. Šta si uopće, brate, Dubrovnik? Ostao sam. Je lajla ovdje. Ja? Sine, prti one strelice. Stari most pravo. Evo, toliko unke pravo za test. Crveno sine. Ja danas sam pali ovo. Možda je tamo. A jes, ja je ovo smo musili. Evo nego stari most. Evo ga, most, čini mi smo staro most. Mi smo na staro most. Ma ti uvijek proći autom, ne? Da. Što nam mogu? Otiš ne parkiraš, ovo će. Ovo više se dođu, stavljamo fleksa.
Ja ih uspio ovdje ne okapirao. Znači ti galami svoj. Gdje sad? Ovo sad parking. To je ovdje parkinga iza. Kako ti ne znaš, možeš u Ličvore. Ja od parkinga ovdje. Napad do parkinga. Mogu se 2 sata, za odmah 2 sata. Pa dobro, šijek nema ljudi, ja na gore napad ne znam napad, hajde dogore sve. Imaš par kase sine, ovo moj bank. Pa ne, eto tu, nema ispod dole. Dole za te invalide. Pa dobro, to jest. Aj sad sine provjeri tamo gore, jel ti se plaća parking negdje? Jel može ići gore kod nje? Ja, No, jeboj ti! Jezik. Ovo je treći toliko trenera. a da što ne? Začelo tu jedan. Uf, jebo famil. Še, da ubaci u par. Gdje bi vam radio? Nema maraka. Nema, brate. On slabarke. Ština mi po ove ovako hoće. Po marke čovjek da upade. Še realan. Če ovo sigura? Minimum marka i po. Plaćanje ne. 13.2. Plaćanje ne, 13.2. kaže. Minimum marka i po, da ja. Ubacim. Ka maksimum 3 marke. 2 sata maksimum možeš parkirati. Shit. Šine, evo dobili smo, sad malo, ledeno je, gdje palo ovo sranje, palo kurac. Mostar vrijedi od 13.2. 2 sata do... Od gore opet desni, napriš šut, parkiraš tam kod na početku. Ovo Šine vrijedi do 14.2. Ne plaća se 8 sati. I od 9 sati na večerci ne plaća parking. Pa znam. Ovo je ljud platio. Pa zato se svi... Pa znam, ali eto, Šine možeš Mostar, znači, šta ješ ako ovdje. Zalijepiš je ko vinjet. Aaa, ubija. Znači, imamo neke pobune ovdje. Kako su pobune? Kako su pobune? Nema ja ovdje sa tim blicama, što s glupi? Oblačina. Ljudi se bune, evo spavu kod parkase. Pozdrav. Pada nam kiša sira u pozadini. Znači, opet neke pobune u ove našem autu. Opet se ljudi bune nešto. Baci Blica, nema. Koliko je sati? Čekaj ba. Pola 6. Pola 6 ljudi, pola 6 u Mostaru. Mogu peva. Gdje Bog neće? On je ono moj spava, kod... Ja, ruki. Čekaj da je u crkvi, kad smoli Bog. Joj, jebem te živote. Svim kod jaja on je. Čisto. Jebo sve jutro, jutro je. Kad se nis... Pa 7. Pa 7 Šine. Šine, čo ti kruš? Jebo, to on jedino to i nosi.
Fino, ovo sam evo prvi put u životu. Ovo je strati. Ovo je što ono gore radio. Hej, jesu kurči. Ovo je kurči. gore, u mene na nevo, trala je čistila. Gino, mater, znaš što je ženske bilo, čak i onaj Fedor, mamu jebo sve išao da lavići, mi se Fedor, jel vidiš da u Hrvatski vidi? Što je ovo? Da. Tu sam ja, malo sam pocrnula, pa šta, baš je fino. Ja mislim da su te svi sinoć smrzali. Evo ovdje za kafe. Je otvorilo, je, sad radi, evo ovdje je git kafe. Hotel, restoran. Jest, jedno Bogom. Otvori, ovdje radi na televizor. Evo, to je za podcast samo. Ja mislim samo da je za podcast. Ej, meni svejedno, ovo je ledeno. Familijem, gledaj smoćno. Ledeno je to pravo. Pravo, ono, seksi. Familijem. Bolje da se nisam ne pobudila. Sad ovo. Gdje vod buce, je vod. Ovo sine ovdje, gledaj čovjek noge prebijeva. Gledaj. Familijem. Dođe unutra da imam plus. Ovdje što znaš, bilo najmanje 5 auta, evo i sad nema nijetnog. Gdje vi idete? Idemo banca, lijevo, manje. Lijevo. Evo za ćevapa, sine, ali to neće otvoriti dosta. Kud baš još je dosta ne otvara 9-10. Od 8 do 10. Ja ovdje imam sad pogled na most, tamo na most. Baki. Opet sve to kućno. Ja pekam. Umriš mu, sine. Nisam joj da čuj Bog te. Što nije jebote život. Da neka bureka. Sine, gdje pekara? Radi u gore ovaj kafić, onaj, da idemo na onaj prozor. Jedimo. Čekaj, snimim bi ovima našima u grupu. Bolje ide. Mene u grupu, snimi mene. Snim njega. Snim fil. Je, snim fil. U sine, ovdje možeš ići. Ovdje što... Jebot. Koliko moćan fuknu. Ja znaš kako si. Sad da imam O. sam već sam. Tačno sa ovoga. Jel smio? Realno, sine, ja još nisam se ni uspio. Sorry. Pa s ove vama je dublja. S ove ljudi skaču, vidiš. Sorry. Što sići. Ovo je meni što neđem. Bravo, biti. Interesantno, familijem. Nije loš, fino izgleda. Tetklje mi. I traži se pikara. Pikara se traži, brate moj. A je smoćno iskreno ovaj mosta nekako, no. Ali iskreno ne bih htio živjeti ovdje. Da, to ma nije, nego iskreno ne bih htio živjeti ovdje, nije mi interesantno toliko. Možda bih htio gore ići, ma da Bog da skočila. Možda bih htio ići gore. Gore, ono što ima onaj vjetroban, kako se ono zove sranje? Vetrenjač. Ono bi ja možda išao gore. Ja si, ali trebaš popet gore. Životom. Gore se Gore. Pravo, ono, izgleda ima fino pogled, ali ne bih htio živjeti ovdje. Znate, jes nekako im ovdje ne udobno vode. A ovo klizo, ja, evo, tako se razbio jednom. A iskreno, vidi. Saznaćeš. I kako hoda. Neudobno im ovdje vode. Jes, Allah, znači, klizavo previše. Se klizao grbavo.
400 grada. Ovo vidi ovo, ovo gdje slika na zmijama. Jebote zmije te jebo, kakve zmije. Ne si zatvori, mi uvijek dođemo u to sine, ono sve zatvori tu nam. Sine, ovi boja neki... Sine. Evo, Fjaldin napušten, vide. To je sinko, tu... To je muzej, sine, to nije, to je opasnost. Ma tu više nije normalno, ništa svakako. On je utpoven. Našli smo pekaro. Dužiš ti dok možeš kupiti kakav suvenir. Nakon starog mosta. Može se kupiti, samo treba... Ali nije otvorit. Ovo smo otvorili. Kupimo one veliki suvenir, neki. Neki veliki. Sada će ljudno otvore na uši. Sloveni. Kako duše u 5 već otvori se. Evo možemo i na ovaj most. Pa znam da imamo i taj most. Ne voliš pješke. Haj sa ovoga skoči. Evo ja, ti. Pa jer imamo imaš ili muda. Ja prije skočio to odavde na ovaj kamen ne bude. Kaj znaš da sam polovicu pozdao. Bag. Vidiš one dodelke kamenju, ne smiješ tabanđe dok on ovo dostavlja. Ova voda se inače ljeti smanji, ovaj poveća. Evo poveća. Koliko? 40 metara. Pa ono vidiš on tamo mjerača. Gdje kako svi čašćicina. Nije ti ali Slikaj me sada. Ha? Jes moći. O, još sine ovdje treba doći kupat. Za ljeto. Materin. Gledaj kakva je fina voda. Gdje je patke? Onaj patke. Već je, gledaj koliko moramo biti tamo. Pušti se ti zida ono 280 sati. Vugo. Moraš malo. To ti kad bilo 270 vrata bi otpalo. Ubacite poštu u brzinu više. Ne imam koji će popet gore. Ja imam koji će popet gore. Sine, ne znam ni ja. Možda ima i cesta, fino kulturna, a mi idem preko njiva. Gdje dol pogleda na kamione. Vidite kamione, Bog te neće. Oj, sine, sprljao spat. Poboli me kurac, ne ovi osjećaj. Vidi, moji prvi još ima od kad sam bio u Ima Gostu. neki bodljiv, da. Jel da, bode u Gostu? Bode me unutra. U Gostu? Ovaj dio gosti ne. A tu gdje sad je. Ne znam, sine, penji se, ali znam si imam penjati u pičku mataru. O, sine, mi umrišmo dok dođeš mu gore. Feo, tvoj telefon ošto dole. Oj, ošto moj telefon drugi. Oj, sine. Bum, 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 bum. Jo moj. Razbiješ šator, ćeš ovdje. Ovdje ima vukova. Pa nije.
Idem ljudi vide tvrđavu neku boju. Tvrđava neka. Družba Pere Kvrste. Ujebote. Auto nam može otići cilje života. Vidimo mu put. Može. Interesantno. Čak. Mi zanimljivo. Evo vidi kola kaj je još tu. Hopala. Jebo familiju. Pa nikad nisam trčao u za stranu. Hajde, ta sine gore speni slikam. Jebate patik. Ovdje neko auto niko. Sine, ovdje auto može... Oj, dobre pozicije za most. Gdje pensi? Hajde još prvi. Ne mereš gore. Ne mereš gore. Drži. Hajde. Hajde braćale. I se sačale. Gluplje. Sije, otra. Rastović. Ne može go. Ja neću moći. Zar si tolika? Ne, svoj sigurno popego, nisi ja Spider-Man, ja? Ovdje ne. Evo šta ići, ne možeš se popiti. Joj, uze ti si, hajde mi. Ne možeš se popiti osim toga, bo. Kaš nisam gore se popiti. Nema šanse. No treba bio, ali onaj posle prvi kako si ići. Lak se popi, haj si ići. Pa ja ti imam super prijedlog, skoči. Ovo, kako bi se sad prosine. Vidi. Družba Pere Kvršci. Moj vid, družba Pere Kvršci. Aj požurite nešto pokaži. Treba kruh, s kondon. Sine. Znajače, majke vi. Ali sinu žele da niste postale. Pa što kako ukašćeš. Eto sam više rekao da ću. Sine Boga, neka imala ono baš čipkane. Hajde sine vidi. Veliko poteta. O, gdje smo mi dole, buht? Sviđao? Hajmo. Gdje smo došli? A ja ti još i dalje nisam testirao. Možeš mi testirati. Ovdje se nečiji grudnjaci. Kada brat zafiltrira. O, gdje je druga auto? Kaj si još? Ja sine, ne mogu da Nemoj teške. bati, tu ima sam kuć. Jesam lip, ko problem? Da. Evo kondoma, gledaj. Svi sam to ujebo s kondoma. Evo i moram vidjeti taj kondoma, gledaj. Ne, sin koji jebe kondome. Vide, jeste čovjek obriso. Nisu više zanimljivi. Mislim, nisu mi da su bilo, ali ne veze, hajde šta pa. Ostavite jedan like. Sad snimaš koji kurac više. Maš.